Dr. Khehlelezi, Dr. Khehlelezi, wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke kubanda amancane insizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi, Dr. Khehlelezi, Dr. Khehlelezi.
still a pushy passion. We king of the traditional healer. Pushy I-8, the with demands. Mutela kintenga chakegi vel. Osahluleki lulo get utwel. Mele wenza show isusu zoymele. Zulu Khehlelezi kushawa makwele. Role model yabantu abaningi kodwa bathutwele sebengena ukuzehlisa. Sevusa indaba zabantu khuluma manga shono mangabe lempilo uyayifisa. Sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe inhliziyo zamadoda zibovu. Thengi I-8 bathi ngiyaforsa ngibuye nejiweko livuka nje bovu. Dr. Khehlelezi, Dr. Khehlelezi, banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi. Dr. Khehlelezi, banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi. Ndumane yaduma ezizweni, ngisho ngambiza embizweni, yoswenka kubanja